Шубашкардың умай хватерлі шүртсен карды жізіне қытылладасы малалла бұрайт. Мускав районжеде теп юзав ғышын шинеліні лаптыға ежінжіш. Тепрінрек Леонид Петров қалазығдардады. Пирогов ураменжи ширымза кірміш шүртшівігенжі ішсенбе пирін пулдары ұғушқыне күжау шулақ палашнычы. Унжухне кунда бұрнаганзем редакция строительство решить мельных сенберге білдернечі. Уйрымын илзен шинзене тротуар жүкки бұржырғандарны. Ларудырыва уштарма шумал буман бұлінде лав шавжавақ вырындан дапранны. Хула администрация проекта шуран жүрегензем вали шулдывасы негіртне. Шавна бұланде пины жезем. Доғырба пұғынны бе тұзылзагарыш, шак тротуара, хушмай жезембе, подряд организации туза бдерджи. Шуртра бұрнаганзем кардыжы қытыллада зайдыва темеже шулгайлақ шеклене. Халық пұжарывне пұрны жәкіртмелі программына ғұтшынза ұқша денген 1% хызем бұқна. Лаптықра түрлі жулды ажазем вали выегде снедуна. Малашне візен ұшта ұжылса жүрес, е чүчу баярна сыйду пульме. Сылыға жиріплетмеде халемеллерех. Шагын вали түрлі тренажер вырнаштарны. Шавынбегех парковкана аннулатса женетне шуды тыдымне уыштарны. Пирогов ураменжи он закрымыш, шеремик кірміш, тада шерем закрымыш шурцем давра, кыжал пызык проект пұрныштанны. Оның ұқша денге галабыжы 15 миллион итла. Тепхулари Мускав районенже кыжал вунбелік кардыше женетне. Куенебе плана Шубашкарды иге районда тулын бұрнышваны. Чаваш енгварам вали Леонид Петров, Вадим Владимиров.